Blay Pi Barok Shkatup Kubor Jangi Kedon Bosco Media Network. Kimat Kibakong San Mentagas Ngi Kilong. Dan hadu lai spa arpo ringut kinong shong shnong barung shaka All India Trinamool Congress Hanongstown West Khasi Hills District. Palat san sieng kinong yalam bad khot barim ka United Democratic Party ban kirshan ya ka kong Magdalene S. Maulong. Wan penyesno saupusan ngut bad ka United Democratic Party Haribhoy. Pensngau ka Hill Farmers Union hau menteri karap karyang ya kijing jong kinong ram. Ban. Knyum kisang bhalang ka South Garo Hills persya ya menteri rangba ukon rat ke sangma balit jengo ya ka ampati. Tementang ini paish ki kubor ki ba company. Hadu lai spa arpo hunringut kinong shong shnong hen kasngi kilarung shaka seng san hima sima All India Trinamool Congress Hanongstown West Khasi Hills District. Yakini ki dukhat bathma joka All India Trinamool Congress lapadiang sngau bha do Vice President joka seng. Hadian kini kajing pediang sngau bha uba syang pliang ulayo banya selok bat ki dukhat joka seng kumno ban sandur thama yaka Megalia. Today there has been a large attendance of people who have joined the All India Trinamool Congress, and as the Vice President I have come here to strengthen the party and to give them the moral support and also to show them the roadmap of how we go ahead from here. I've given them a lot of inputs of how to create the primary units, how to go about formation of more units in the rural areas and in every polling station possible. And this leader who we have here by the name of Macmillan Kharbani, he is a very resourceful leader, he is an experienced leader, and we will be projecting him for the coming assembly as our candidate, and he has a lot of experience. I hope he'll be doing it well. See, my point of joining this party is I have seen, first of all, I have seen this is the only party that is fighting against BJP. So I'm very much against the communal forces. I have seen how communal forces are dividing people. So, being from a Christian background, I would take it to the best of my effort to promote or strengthen secular parties. So that's the first thing. Secondly, this is the party which I have seen is working for the poor and downtrodden. I've seen how this party is helping Mother Teresa also in Kolkata. So this has given a lot of inspiration to me. And I'm also a man from a poor background. So it suits me to serve this party. Kinong yalam bagi dukhat barim joka United Democratic Party jongka Ribhoy kibalarai ban pelat san sieng naka parti bakidon kilarai ban lit penyesno no era dia bat National People's Party. Kani ka jing ino jongki ya kani ka parti kalong ban kirshan ya ka kong Magdalene S. Maulong kabanya kun ya ki election MLA Arajar Arpolai na ka NPP. Uwe na kini kinong yalam uba Lawrence Nongrum habakran hagila patay kubor ulaong ka kong Maulong ka bade ka MDC na Umsning constituency kanya kun no anong po constituency hakani ka election MLA Arajar Arpolai. Adin jong kane ka jing panyeso bat ka NPP na kaliang jong iki riurang ba hapo ka parti NPP ngikwa ban paupaj ba ya kadaw balay bangi late ban panyeso ilade siya kane ka parti kabahakmat ne kalong hadin ka jing yu jongi ya ka jing treasure tom jong ka MDA government hapo ka jing yalam jong isar Conrad Kongkal Sangma ngi ba shibun ki issue ki balong pending hapo ka states na kaliang ka government but na kaliang chief minister ila persyangkat bala banweng no yakine kijing kata ka de ka bakmat kaba kalong ba hadin bangila ya perkat ba but hadin bangila yu yaki kendram jong ka sign partai hapo ka state ka jongi ngi kumba house nem Arajar Arpolai ka NPP kan yo ya ka absolute majority kadai kata ka bang angnot bahado takata but habang ikrempat ya ka Ribhoy district ngi bahapo kineki santli ki constituency
ngati kena ba ka NPP kan job ya ke sunset na po Ribhoy district. Tanamar kata na kaliang jungi kinong kersyan jung ki UDP ru ngila panyeso ba ka NPP da ka way ka jemur ka jing perkat ba haba ka NPP ka kan job sunset na po Ribhoy district. Ka NPP kum ka parti but ka government kan pai khmat ru sya ka Ribhoy district but khamtam lele kan pai khmat sya ka Nongpo constituency ka bangingi angnut banwan ra ka jingkelah po ka them Ribhoy ada ngimla ban penkela ya ka donut jong ka Ribhoy district komno ngila ban penkela ya ki wei pat ki jaka tena kaliang jungi ngikwa ba ngin ya tre sutom ngin penjob ya ikong Magdalene S Molong Kasengsan Himasima United Democratic Party hakathan Ribhoy kamsham ladu jingkerman watlada don kinong yalam bagi dekot ki bala no ya kaseng kinong yalam jogani kaseng kilaya thu bagi rangba bahakmat kentup ku uba Danish Mukim uba Darius Renja uba Madras Kshar uba Polman Mukim uba Michael L Linkoy uba Louis Suting uba Sken Nongbri uba Don Bokriam barengkat ki sau pesan ngut kilawan ban penyesno bat kani kaseng Pikwiru hapok jong ka Ribhoy district ka UDP hakini kisdem kibala lek no hadu mentang ngilak no ngimdon no mikmatsyo lagalong hak district council lani hak state legislative assembly Henry nangne syakmat kitu kibala lek kaman elek madi depsto Henry ka bangsawan pat ngihap ni perkatmai bangi don gajing kemen langbang kene gajiwan pani soalang jompi Mong, kalawe jong ka UDP lagalong haka mau ti konsumsi lani haka Ribhoy district pada kecila para kowe kadan kalawe ka badap jing kemen kejingwan ban penyeso syak ke UDP kadai halor ke nongrim ke bangahi simet ngayo ba ke perti UDP kadai ke jingkermen syaka lawe bat ke menor ke bantang. Kaseng kinong rap jong ka Megalia hapok kalama jong ka Hill Farmers Union kala kendo yo menteri ka rap karyang uba Bante Dor Lengdo ban pensngau hau ki jing e babon jong kinong rap kentup ya ka jingdo sebo adawai. Haba kram bekilat pathai kubor u presiden ka HFU uba Command Shangpliang ulaya thu ba kaseng ka sngo yo mensim hadien ka jing ya kendo yo menteri ka rap karyang. Kasni nilawan persu kuat minister ban ong ba lada ka government keempat lah penbiang yingi hati biade begini ki sebuah organik bagi kini ke dawai organik ting ailak shua yingi ya tene ka jingyarap ke government ke ban ai yingi ke jingyarap hatu nang bangin la banyo ban penon kam hak biade bat ki jingdon kam ban thiet nama hadu mentahi kum kene ka dawai kidang yadi hayo hat ke kinong rap ki don kam ya kene ke klem ka dawai kum kanuksa upan nusok sau kalong ka bae adu sisya bangin rap klem kene ka dawai nging menjur ber government meni organik tan riya menta kamalak ban penbiang tingi don kami ke jingyarap na government bat halor kene ngi ai ke jing khublai minister namar ulaong basyan unsawanra ya ki jingyarap ya ke ba kum kinong rap ngi di banyo halor ke jing du nong ngi bangimyo ya ka dawai khamtam makalong ka barem Hagani kasngi u menteri ka rap karyang uba Bante Dor Lengdo ula pensyai halor ki senjam baka sorkar kasyim halor ka te ka benta Tetapi penduk untuk negeri berpindah. Yaki. Di bandar nunggu skim lah di bandar nunggu lenti. Kemudian si penduk lek penduk. Sudah bak bagi nomor tungi postak. Lihat market, lihat na kuati market. Hah? Tawan nang ni lihat. Dan dari ladang dia kumtam ngamtik si ikan jahit di nomor. Nakalian lu jongang idang ya syom dang ya walk out karena ka lenti. Bakanang bangin yo menirap yakini katukan ni. Higani ka makta gani ka mau kan row blok. Ka mau keneng blok. Ka melim blok. Soyong blok. Kita ingin cakap di makta itu begitu penon kam bahari ke yuria. Bakat tu kan ni kini chemical fertilizer. Kini di blok di makta pelak ni tu ini nomor kini orang pelak. Ki mut ki penon kam jadi tak doai. Ujit August Raksa Marak ukun jongka GR Marak ula pas bah haka jingya kun jong u yaka National Management Aptitude Test haka ba ula yo hadu khandai pusan naka shispa ki marks bat yaka Common Admission Test ula yo hadu prapo khandai naka shispa. Ujit August Raksa Marak ula pas bah yakini ki examen wat haka jing persang jong u haka sen bandingkong. Shua yaka ni Ujit August Raksa Marak ula pendap yaka graduation na symbiosis Pune.
Kakerteng jong New Samla kala don mentah ka top Ivy League MBA institutions kum ka IIM Ahmedabad bat Kolkata. Kiseng bhalang jong ka South Garo Hills mentagasngi kila knyum persya Menteri Rangba u Konrad ke Sangma u balalet jengo ya ka ampati na marba shamla sngap ya kijing dawa jong ki ban wengno ya Chief Executive Member jong ka Garo Hills Autonomous District Council u Rakesh Newar Sangma. Kini kiseng bhalang kiloong bakata ka jinglet jengo jong u Konrad ke Sangma ya ka ampati bagadai tang ka kamshimet. Hakani ka jinglet jengo jong Menteri Rangba ya kani ka jaka kiseng bhalang kila perta. Let pai no Menteri Rangba. Kiseng bhalang kiloong ba Menteri Rangba ude ban weng ya kani ka jing khnang ba ka jing shong suk shong shngan kan wan pai no. Kagaro Students Union mentakasngi kala kentu ya kipat ba ban ya shimbenta haka jing lang pat ba kaban long ha William Nagar ban kendang ya CEM Kagaro Hills Autonomous District Council u Rakesh Newar Sangma. U Presiden jokani ka seng usal jrang tengrik marak uloong baka jing shimbenta jong kipat ba kan wan ra ya ka jing job. Jungada nuwa birangko na simangko ang anigi mulmul at nagtanam niya dauri banyo pa ko bunga February hajar ni ko kini tarik ko anchini ya rungrin ni playground no public meeting ko ngatinga the public meeting ko ngatanira anchini district council Rakesh Newar Badak itu ki khubor ngila poisa ka bakut tar hadu bangin daya syambiang khublai shibun.